Вас вітае інфармацыйная служба телеканала МКТБ. Эфир навіны час мясцовы у студыі Алеся Ушакова і галоўнае сёння. Адкрыццё другіх еўрапейскіх гульняў адбылося ў сталіцы 21 чэрвеня. Наш горад таксама далучыўся да маштабнага форуму. 78 гадоў назад, 22 чэрвеня, у 4 раніцы пачалася Вялікая айчынная вайна. Самая кровапралітная ў гісторыі чалавецтва. Кожны год прадстаўнікі яўрэйскай нацыянальнасці ўзгадваюць памяць сваіх родных. Пятроў пост, ён устаноўлены ў гонар першавярхоўных ісусавых апосталаў Пятра і Паўла. Адкрыццё другіх еўрапейскіх гульняў адбылося ў сталіцы 21 чэрвеня. Наш горад таксама далучыўся да маштабнага форуму. Фан-зона ў гэты дзень запрацавала ў маладзечынскім амфітэатры. Гараджане змаглі ўбачыць урачыстую цырымонію адкрыцця еўрапейскіх гульняў на вялікім экране. Наша здымачная група на сабе адчула яркія эмоцыі аматараў спорту і настрой на перамогу. Спартыўнае яднанне, гасціннасць, тысячы беларусаў, замежных турыстаў. І кожны можа стаць часткай вялікага спартыўнага свята. У 8 буйных гарадах Беларусі з пачаткам еўрапейскіх гульняў запрацавалі фан-зоны. Адразу 3 ў сталіцы, іншыя ў абласных гарадах і ў маладзечне, які заўсёды ў эпіцэнтры падзей. Падтрымаць спартсменаў і застацца ў гісторыі значнай падзеі сёння прыйшлі сотні гараджан. Вторые европейские игры, считаю, очень важное событие для вообще республики. Ну и очень приятно, что оно докатилось до Молодечно и имеет такой большой отклик и зрителей. Я думаю, что город вообще счастлив принимать был и Пламя мира, и счастлив принимать вот фан-зоны, например. Отличная идея. Сегодня пришли отдохнуть, посмотреть трансляцию, побывать на фан-зоне с семьей, отдохнуть, поболеть за наших спортсменов. Пожелать им удачи, больших достижений спортивных. Кропкі харчавання, зон адпачынку і продажу сувенірнай прадукцыі. Дарэчы, да стварэння сувеніраў датычныя жыхары нашага рэгіёну. Мы приехали с Радашкович, чтобы людям показать нашу продукцию, что мы делаем. Подготовились к европейским играм. Продукция у нас лесики сделали, ручная работа расписывают. Довольно интересные, людям нравится. Сделали кружки тоже с лесиками, с надписями и тарелки сделали. Падарункам для маладзечынцаў стала дыскатэка ад радыё «Маладзечна ФМ» тэлевізійнай вяшчальнай сеткі. Падчас праграмы паміж прысутнымі разыгралі кубкі з лагатыпам МКТВ. Перад пачаткам трансляцыі на вялікіх экранах адкрыцця другіх еўрапейскіх гульняў на сцэне амфітэатра з канцэртнай праграмай выступілі калектывы Маладзечынскага района. Игры проходят в нашей столице, в красивейшем городе. Очень приятно, что какую-то лепту вносим и мы, наш коллектив. То есть это знаменательное событие. Сегодня в Молодечной мы открыли вторые европейские игры. Для нас это огромная честь. Мы, конечно же, будем болеть за наши команды, которые будут участвовать в наших европейских играх и поддерживать, конечно, соответствующие и другие команды. Болеть за все наши игры, которые будут проходить у нас в Беларуси. Это очень здорово. Роўна ў 10 гадзін вечара пачынаецца ўрачыстая цырымонія адкрыцця. На экране унікальная гістарычная падзея. Гэтым вечарам спаборніцтваў не будзе. Галоўнай ідэяй цырымоніі прадставіць нашу краіну мільёнам людзей. Расказаць пра багатую гісторыю, непаўторны фальклор, пазнаёміць з выбітнымі асобамі Беларусі, як гісторыі, так і сучаснасці. Стадыён «Дынамо», дзе адбывалася адкрыццё, быў поўны гледачамі. Зал маладзечынскага амфітэатра таксама не пуставаў. Жывыя размовы, новыя знаёмствы, разам весялей, прызнаюцца маладзечынцы. Мы все очень гордимся, что это проводится именно в Беларуси. Я всей своей семьей пришел поболеть за наших спортсменов. Я болею за нашего боксера Дмитрия Асанова, нашего земляка. Фан-зона ў Маладзечне будзе працаваць штодзённа. Трансляцыі спаборніцтваў працягнуцца аж да афіцыйнага закрыцця гульняў. Кожны дзень актыўныя гараджане, скіраваўшы погляды на вялікія экраны, будуць хварэць за нашых. Вторые европейские игры в Беларуси. Ура! Алеся Ушакова, Иван Белков, МКТБ.
78 гадоў назад, 22 чэрвеня, у 4 раніцы пачалася Вялікая айчынная вайна. Самая кровапралітная ў гісторыі чалавецтва. Злачынствы нацыстаў, здзейсненыя падчас Другой сусветнай вайны, страшныя і не маюць аналагаў увогуле. Халакост закрануў многія беларускія мясціны, і Маладзечна не стала выключэннем. Кожны год у наш горад прыязджаюць прадстаўнікі яўрэйскай нацыянальнасці, якія ўзгадваюць памяць сваіх родных. У ліку гасцей ёсць і ахвяры фашызму. Далей падрабязна. Вайна знішчыла мільёны жыццяў, разбурыла мільёны лёсаў, зрабіла сіротамі мільёны дзяцей. Штогод у дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай айчыны на Маладзечаншчыну з'язджаюцца сведкі страшнай трагедыі, былыя вязні канцлагераў і іх родныя. Сергей Михайлович не ў сілах стрымаць слёзы. У гэтым месцы ён правёў сваё дзяцінства. 5гадовым хлопчыкам трапіў у канцлагер на тэрыторыі Маладзечна і на працягу 2 гадоў не жыў, а выжываў цудам. Здесь было огражденное колючей проволокой место все. Были нары двухэтажные, с соломой было. И проводил вот это здесь свое детство. В ужасных условиях. У нас не было ни обуви, ни одежды, ничего. Зимой сыро, все. Кандалы были деревянные, колодки на обувь ходили все. Вот. Кормили нас раз где-то в день. Вот. Хлеб был со жмыхи овсяной. Такие были колючки, типа такой большие. Но мы были рады, довольны, то, что это давали нам. 20 чалавек сёння ў складзе дэлегацыі наведалі гэтыя мясціны, каб успомніць тых, хто не змог дажыць да гэтага дня. Гарадок вёска унікальная. Да пачатку вайны тут пражывала каля 1500 чалавек. 1000 з іх былі яўрэямі. Менавіта тут упершыню адбыўся яўрэйскі форум, тут усталяваны помнікі і праходзяць мітынгі. Каждый год мы встречаемся здесь. Это общественные инициативы из города Минска, других мест. Ну и самое основное, то, что жители деревни Городок, они с каждым годом сами самостоятельно принимают решения в отношении памяти мест убитым в годы Великой Отечественной войны. Проводят образовательные семинары, подготавливают новые поколения уже к будущей памяти, потому что она не должна забыта. Гарадок – месца шматнацыянальнае. 3 жыхароў вёскі загінула падчас вайны. Яўрэйскае насельніцтва было знішчана поўнасцю і больш не ўзнавілася. Але ў вайны у ахвяр няма нацыянальнасці. Ненароджаныя дзеці, таты і сыны, што не вярнуліся ніколі. Когда мы говорим о миллионах, когда мы говорим о памяти, важно начинать с себя, со своей семьи. Важно знать и статистику. Важно понимать, что мы хотим предотвратить в будущем. И как мы будем бороться с некой агрессией, которая происходит и в наше время тоже, на основе исторических факторов, что это не может повториться, миллионы просто так не могут погибнуть. И имея эту историю, имея эту боль, мы что-то можем изменить. Это та трагедия, которая ощущается до сих пор, и отголоски ее, так сказать, в наших сердцах остаются. Это очень печальный факт, но слава Богу, что люди помнят об этом, что люди знают, что так не должно быть, чтобы, не дай Бог, вот такая беда ни с кем не повторилась. Ну, молиться надо Богу о том, что, так сказать, Он следил за этим делом, и чтобы мы все жили как можно дольше. Да помнікаў ускладаюць кветкі і нясуць камяні. Такая яўрэйская традыцыя – сімвал вечнасці. Шмат неабыякавых да чужой трагедыі. Сярод гасцей сёння ёсць жыхары Германии, якія робяць усё магчымае, каб жудасныя падзеі не былі забыты. Мы нашли людей в Америке, мы нашли знакомых в Германии, которые это поддерживают. Моя задача от души была собрать и обеспечить каким-то финансированием, потому что нельзя все складывать только на людей городка. Приехать сюда и вместе со всеми отпраздновать этот день и жить до следующего года, до следующего праздника. По возможности, вот для моего мужа это, нет у меня день рождения, чтобы я получала там духи или еще что-то. Мой подарок – это вот его поездка сюда, профинансировать какую-то часть и с удовольствием поддержать меня в этот день, поддержать людей здесь на месте. Холокост – трагедия не только яўрэйскага народа, але і ўсяго чалавецтва. А мэта сустрэчы не толькі памяць. Даследаванні працягваюцца і па сёння. Удзел у іх бяруць гісторыкі, краязнаўцы і студэнты.
Я являюсь участником форума в городке уже второй год, и я могу уже смело сказать, что как и здесь в городке, как и во всем Молодеченском районе у молодежи, у взрослых людей есть замечательная возможность по изучению истории, исторической памяти, такие замечательные краеведы на этой земле. Я создал интерактивную карту, и что является весьма интересным для жителей деревни городка. На этой карте можно будет увидеть основные объекты, которые находились на территории Минского гетто, ну и проследить историю Холокоста. Наступная сустрэча праз год, але смутак і боль у сэрцах удзельнікаў не сціхаюць на гэты час. Яны застануцца там назаўсёды, перададуцца нашчадкам і дапамогуць пазбегнуць трагедыі ў будучым. Алеся Ушакова, Іван Бялкоў, МКТБ. Міліцыі патрэбна дапамога. У маладзечні праваахоўнікі усталёўваюць магчымых пацярпелых адзенняў 51-гадовага жыхара райцэнтра, якога падазраюць у здзейсненні супрацьпраўных дзеянняў у дачыненні да непаўналетніх. Першапачатковая інфармацыя аб здзейсненні супрацьпраўных дзеянняў у дачыненні да малалетніх паступіла ў маладзечынскі раўз 9 чэрвеня. Падчас неадкладных аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў звесткі пацвердзіліся. Супрацоўнікамі аддзялення па наркакантролю і супрадзеянню гандлю людзьмі, а таксама аддзела крымінальнага вышуку быў затрыманы падазроны. Ім аказаўся беспрацоўны жыхар горада Маладзечна 1968 года нараджэння. Мужчына раней прыцягваўся да крымінальнай адказнасці за здзяйсненне цяжкіх злачынстваў. Ёсць падставы меркаваць, што затрыманы можа быць датычны да іншых аналагічных злачынстваў супраць палавой недатыкальнасці. Ахвярам мужчына не называўся па імені. Дзецям і падлеткам незнаёмы мог запомніцца вялікім памерам нагі. Акрамя таго, ён высокага росту і мае хударлявы тып целаскладу. Маладзечынскі раўз звяртаецца з просьбай да грамадзян, якія валодаюць якой-небудзь інфармацыяй аб супрацьпраўнай дзейнасці мужчыны на фотаздымку, паведаміць у раённы аддзел міліцыі па тэлефонах 8017 677 19 11, 8029 154 37 60, 8017 677 16 56, 102 ці па адрасе горад Маладзечна, вуліца Галіцкага, 23. Канфідэнцыяльнасць гарантуецца. Пятроў пост, ён устаноўлены ў гонар першавярхоўных ісусавых апосталаў Пятра і Паўла, падрыхтоўвае да дня ўшанавання святых і пропаведзі Евангеля. Дата поста залежыць ад даты Пасхі. Пост нязменна пачынаецца праз тыдзень пасля Троіцы. Сёлета з панядзелка, 24 чэрвеня, святары раяць у гэты перыяд не толькі устрымлівацца ад мясных і малочных прадуктаў, але часцей бываць у храме, прыходзіць на споведь і не забываць пра справы міласэрнасці. Дзень Пятра і Паўла вернікі адзначаць, як і заўсёды, 12 ліпеня. Ці можна набыць кватэру, калі няма зберажэнняў? Не спяшайцеся з адказам, бо цяпер магчыма ўсё. Спецыяльная прапанова ад найбуйнейшага беларускага забудоўшчыка кампаніі «Дана Холдингс» дзейнічае да канца лета, і гэта рэальная магчымасць набыць кватэру ў сталічных комплексах «Парк Чалюскінцаў» і «Мінск-Мір» у працяглую і сумленную растэрміноўку. Заплаціўшы толькі першы унёсак, кватэру «Парк Чалюскінцаў» можна набыць у растэрміноўку да 4 гадоў, а ў «Мінск-Мір» да 10 гадоў. А калі сродкаў не хапае, дапаможа партнёрская крэдытная праграма беларускага Народнага банка, які гатовы даць да 40 000 рублёў пад выгадны адсотак без закладу даручальнікаў і даведках аб доходах. Так што стаць уладальнікам кватэры ў сталічных комплексах «Парк Чалюскінцаў» і «Мінск-Мір» можна ўсяго за дзень і нават не маючы на гэта пачатковых назапашванняў. І атрымаць уласнае камфортабельнае і утульнае жыллё, дзе прыемна жыць сёння і якое каштоўная інвестыцыя, што расце ў кошце, дастанецца дзецям і унукам. Пагадзіцеся, гучыць прывабна, як такое магчыма і што трэба зрабіць, каб набыць да канца лета кватэру па неверагодна выгодных умовах у нашым наступным сюжете. Интереса очень много, активно люди покупают у нас. Две красивые девушки говорят о недвижимости. Такая картина в Минске становится все более привычной. Менеджер Дана Холдингс рассказывает о преимуществах. Клиент уточняет детали и соглашается. Причем вопрос цены не на первом месте. Приобретаю двухкомнатную, либо трехкомнатную. Сейчас посмотрим, разберемся. У этой истории покупки семейные корни. Брат Татьяны первым купил у застройщика жилье и уже живет в комплексе «Минск-Мир». Сестра приехала в гости из Витебска, впечатлилась и захотела тоже жить в Минске. Говорит, думала не очень.
очень долго. Нас чем заинтересовало данное строительство? Тем, что сроки и темпы строительства очень быстрые, метр приемлемый для среднего жителя Беларуси, скажем, а также рассрочка на 10 лет с досрочным погашением. Все, что остается сделать Татьяне, внести первоначальный платеж 30% от стоимости квартиры. Остальное равными долями на количество месяцев рассрочки без процентов переплаты, как правильно подметила Татьяна, с возможностью досрочного погашения. Но что делать, если денег на первый платеж нет? Dana Holdings привлекает партнеров, и теперь купить жилье можно вообще без накоплений. В отдел продаж только с паспортом, и прямо на месте за один день оформляется и рассрочка от девелопера, и кредит до 40 тысяч рублей на первоначальный взнос от партнера Белорусского народного банка. Наша компания и сама инвестирует в строительство жилья огромные средства и привлекает партнеров для реализации выгодных и надежных кредитных программ для населения. Некоторые из наших предложений уникальны даже для развитых европейских стран, а белорусские покупатели ними могут пользоваться уже от сегодня. Акция от Dana Holdings действует до конца лета для 2 столичных многофункциональных жилых комплексов. Парк Челюскинцев здесь предложат рассрочку на 4 года, а в Минском мире вообще до 10 лет. Нужно только выбрать. Парк Челюскинцев – это настоящий островок парка в самом центре города, на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенко, прямо у границ самой знаменитой зеленой зоны Минска и Центрального ботанического сада. Так что уютное пение птиц на рассвете жителям здесь гарантировано. А еще прямо в жилом комплексе, строительство которого завершится уже к концу следующего года, 2 детских сада, подземные паркинги, детские и спортивные площадки во дворе, рядом детская железная дорога, спортивный комплекс «Олимпийский» с бассейном и аквапарком, футбольные поля и теннисные корты. А вот многофункциональный комплекс «Минскмир» — это город в городе. Все, что нужно для жизни современного человека. Самый большой в стране торговый центр, магазины, рестораны и целая сеть заведений сферы услуг. И, само собой, здесь построят школы, детские сады и поликлиники, а для любителей спорта — беговые велодорожки. Центром всего комплекса будет огромный парк, а каждый квартал получит ландшафтное озеленение. К тому же в Минскмире возведут международный финансовый центр, который станет точкой притяжения инвесторов со всего мира. А это престижные рабочие места для тысяч белорусов. Впрочем, наши граждане и сами неплохо разбираются в правильных инвестициях. Вон там. Окна своей квартиры второкурсница Ксения Ковалева показывает уже уверенно. И сам комплекс «Маяк Минска», и особенно бульвар Пикассо, оценила на высший балл. Будущая специалист международного права в Минск приехала из Гомеля. В подарок от родителей собственные квадратные метры в самом красивом доме столицы. И как бонус, именно здесь находится самый известный в стране музыкальный фонтан «Дана Танец». Я была очень сильно потрясена, потому что это практически центр города, торговый центр, кафешки, фонтаны, библиотека, в которой можно писать курсовую работу. Я в восторге и действительно благодарна родителям за такой подарок. Логика родителей Ксении проста. Квартира в столице – это не только сохранение, но и приумножение инвестиций. Недвижимость с годами только растет в цене, тем более в таком замечательном месте. Выбирали из всех возможных вариантов. Почему именно Dana Holdings? Скорее, это, наверное, нужно задать вопрос маме, потому что она у нас такой боевой человек в семье, который принимает основные решения. Ну а вообще Dana Holdings – это современно, это модно, это красиво, и это то, к чему хочется стремиться. Собственно, это плюс беспроцентная рассрочка и возможность взять выгодный кредит на первый платеж и стали причиной повышенного ажиотажа на жилье в парке Челюскинцев и Минскмире. И у них ведь есть общие черты: свободные планировки и панорамное остекление, бесшумные лифты и дизайнерские лобби, и, конечно, уютные квартиры, где каждый владелец умеет сам создать ту атмосферу, которая нужна именно ему. Напомним, акция действует до конца лета. На гэтым выпуск завершаны. Глядзіце ў нашым эфіры рубрыкі, прысвечаныя другім еўрапейскім гульням. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.